Esteller juara. Kayak ngomong-ngomong sesuai ning foto karena video wingi gue ya di skip terus ya guys. Ke lanjutannya ke langsung baik. Sing pertama ke Nutrijel rasa kelapa ya guys, warnanya putih, ke enak nemen aslinya nek ditambahi santan ya guys nek lagi masake, tapi ke ora dinenah ya ora apa-apa, tetep enak rasa kelapa-kelapane ya guys. Ke sing pindone ya nganggo jelly wallet warna hijau, kena haya wis ngeset ke langsung baik dipotong-potong kok langsung nak di sok ning tempatnya masing-masing. Jujur aslinya nyong kui ari ndeleng konten-konten nih batire nyong kayak kui ya sing dagang lah apa ibu rumah tangga, kue apik nemen ya gari ngetek videonya ya bisa lo ya, kayak pengenyongan tau mau serba apa-apa dewek ya, embuh lah kayak kembohoran ya, tapi ya bismillah diniati karena usaha, muga-muga anak hasilnya ya guys. Guys yang terakhir yang ngomong-ngomong cincone ya wis mateng, maksudnya wis dadi kayak langsung baik potong-potong kok langsung diwadahi ning tempatnya ya guys. Kayak cincone ya asli sing Nutrijel ora tuku sing pasaran kayak ya guys, jadi insyaallah aman. Sakwise kie dilanjut ke ada biji mutiara ke favorite anak-anak bocah-bocah lah nyong bena asline doyan ora kur bocahan tok, sing pengen bisa diorder langsung mengkedai.